Rainbow Mizo Channel kalolom theu chawa Vawiin hi July ni som le pathum ania thirtu le ngai thatu te chibai kabuk theu chau ani US le Iran chuan in noiton na turu bermai han machon meka in rinizan zanlai pel nu nimin pathian jing lamatanga in tran Vawiin chanchin kan buat sailai thleng hian trade strike lom lutukin ala chunjom zela Iranin in remna atop ti anpuanga Memorandum of Understanding in Omzia Hanaitari Lowa US military base Munfrang Franga Iran missile le drone te Asura US in Chiat Antok Nualto Iran po area zau taka chenatam tak atheng towa full scale wara andut lauti mai chau ani US Israel Iran indona top sana inka hai pom ani nuwa US Chetnalian berle Iran in achan let na anasat bertrum hania oil man po asang haldor dor tamai Iran in thurwal puya siamatum mek oman po khoitel ani wangin oman sarkar halung oilo leboka hein beina hian India mi engemozatin hantura India po aron tongchuak ta hial bok Iran oil export le defense lampanga in ngana clear karpoi mojong chu US in anoi kim deu vek kani hatred strike kalmek hi timeline milin nimina boina achhuatana tanga Vawiin thlenga in beitona kalmek dante kan report don hani engponi se khonga in kan video hi like le comment te milopek sakle theu turin kangen masa cheu ani ole in do chanchin deu hlira akha don wangin tuntruma kan video hi asei deu hlak mai thaya Iran chuan US President Donald Trump Washington le Tehran tachu karma satop lama anin beiton le nuwa in biakna anchunjom don ti asoi chungchang chu anhiala Donald Trump Iran lamin in biak chunjom turin angena US point apom ti asoyani masa in rinizan zanlaya thlen madeu khan Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan Tehran in US nen in biak le angen lauti asoya US President Donald Trump thil claim hi thudik lo ani tin anolani ti aron puangta hetatang hian US nen anin karbo rok chu athalo chunjom hal ani hemin huloka hian the Associated Press chuan report anron naita boina le tharum thoa in nek ton na chu athleng trana achanber chu Strait of Hormuz container long pakhat Iranin na bayawangin sumdong longa hian kangme chuaka nathok tu khru pakhat na bawani ti an reporta United Kingdom Maritime Trade Organization UK MTO chuan chin khriat lowa longan hathok tu bomek hi India khole tu in near khriatani tin an puanga heti hunlai hian chiang takin khriat alani lo hane UK MTO hian an soizel dan chuan sipailam le longa company security officer CSO ta chuan long na thok tu dang ta chuan long chu an chho san towa tuna chuan lifeboat ta anomek ani ti an puanga he thil thlennam hun hi oman ram khochak lampang tuipui kilometer som pasari vela la thleng ane Iran chuan helong hian longin konga zo tur roman to zo tura trumtam tak an warning nuwa zom dulova akalawangin an beya antitop tin an claim mane tichon nimin jing darlin hu shata Reuters chuan live update an ron naita an soidanin Iran Revolutionary Guard Corps Navy ta chuan US in Middle East bial chunga in rol na anei thin chu an top san ma chuan Strait of Hormuz chu kharani to ti an puang juita Iran hian an soizel danin longwau khana zomlo missile an ka hnuwa long chu dintirani ta ti an puang chiang bok ane IRGC Navy chuan statement ti chuakin tunchina chuan Strait of Hormuz kaltangin long pakhat ma kal kanram ti tolova hei hi warning ani tin an ti chuaka tin melma ten he thutluk na hi changleta malakna diklo tak an nei chuan chanlet na nasatak an dongang tin statement hi an ti chuak bok ani tichuan India taima pathian jing darnga apel khatia Reuters chuan US military ten Iran laka air strike thar han conduct mekani ti anon saita hei hi nirailo ta chunga US in baipuya thak tumthum na hania Iran Revolutionary Guard in Strait of Hormuz kharani ti an pona tanga hunreilo te alo thlengta hani US Central Command CENTCOM chuan Iran in sumdong longan beina khan longan hathok pakhat chu alabo meka
lawng chunga kang mai chhuak awangin engine room a chena sa hle boka lawng hi akal chhunjom thei tolo ti an puang boka chu wangin United States chuan Iran in civilian lawng le Strait of Hormuz kaltlang commercial lawng te an bei theina ti chazui zel turin malak na akal pui meka he malak na hi Iran in aman tam tak a choina turani tin indona an chhunjom ta ni ti an puang zuita hani in beiton na turu lutuk mai chu bultran anita the Times of Israel in nimin jing darnga lechan vevela life update an nei dan chuan US military te hian Iran chevel tuipui kam han tuam chok ne lea heng Strait of Hormuz te Persian Gulf le Gulf of Oman area pumpui muntin maya boma puak ngal dum mai report danin US military le in do thlona te hian Busar khopuite Asalue khopuite Jabahar khopuite Iran longcholna khopui Bandar Abbas tele Shirik Baka Gusim Thirkar chu US sian anwaina taremrem hle ani tichuan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran an beina kalmek hi danbo chia an chetawanga chanlet na nia Iran hian thutluk na diklo asiama chuwang chuan aman hapetong nge yang tin thuchua aron siam tabok ani tichuan nimin pathian ni jing dariat le achan vevela tangkhan the Times of Israel chuan US jet na lian le puitham tak mai chu anon report ta an soidanin Iran chuan Jordana US military base an beya United Arab Emirates te Bahrain le Qatar te po an target kimvek nin alang tin anon soya Iran Revolutionary Guard chuan Jordan rama US thopuiram military base command and control center le drone danam hunte anti chiati anlo pongve mek bok hei hi US in Iran chu Strait of Hormuz long pakhat abayawanga chanlet na pek nuwa thil thengani tin ansoya Iran chuan Strait of Hormuz chu kharani to ti apuang boka beina dang hantok leni chuan Middle East bial chunga melma base dang tepo kan bei zelang tin warning ano ti chuak ta choi mai bok heti lai hian United Arab Emirates te Bahrain le Qatar ram te poin anram beina hatheng mek ti anlo puang ve boka Abu Dhabi Defense Ministry chuan Iran atang local missile le drone te chu anram van bo ruak veng him tu sipai ten anlo dang mek ti ansoya Bahrain khopui manama lama po emergency siren ti ri kani ti Interior Ministry nan puang boka Qatar khopui Doha po indona thom na satak ri hriat tu romeka sarkar chuan mi puite mobile phone security alert athon chuka an mi puite chu in chunga emo sel tarai mo tomvek turin hriat tirna anti chuak zui ta bok ani he indona hian Middle East pumpui atuam chua thaina chan sa sang ta hlea ceasefire nuwa US le Iran test strike turu ber athleng tran tamek ani tichuan US sipaite abik takin Air Force te ancheturu taremrem hlemaya nimin jing dar kwale achan vevela khan US military chuan Iran military target jasom level chu airstrike thar han conduct meka hian ti chiat le beyani ti an pungta US Central Command CENTCOM chuan thuchua an siama US sipaita chuan land base le sea base fighter aircraft te drone le indolong te hebei puithak na tan hian an mangveka Middle East US military te ral thum ho jongjong chu achakim deuh vek ti an soya a target lalo turangai precision munition tam tak mangin Iran military target jasom level chu an bom to ti an puang bok ane hetia soingot ai hian arab thak joka India hian mun jasom levela precision munition hian minon bom tamai se rap thak tak ani don ani Central Command hian an soidanin target jinga missile le drone munte Iran Naval Force tele tuipui sipai ten an man thin thil chi hrang te ral thuam chi hrang da khom na munte communication network tele tuipui kamvel hum hima ven himna tanan man thin defensive capabilities hrang ta chu nasataka nuai chia tania an man ru tam tak kan ti chiani tin an ron puangta hani tichuan nimin nileng le Vawiin chanchin kanbo sailai thleng hian in dona chu chhun zom ani ta zela Iran lampo an chazui zelbok Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Strait of Hormuz longdang pakhat an beilea an top san to ti an puanga IRGC chuan Khata Al Uday US Strategic Air Base chu ballistic missile mangin an kapani ti an soibuka fighter jet maintenance center le command and control facility te nasatakin anti chiani tin an claim bok ani pui chaunak nak tak anita hebaka hian Jordan rama base pakhata command and control center le drone danam hun te anti chiati IRGC chuan an puang boka
Kuwait lampanga po US base pakhat po target ani thu han puanga muntina Iran hian US base te abeina satahle ani tichuan nimin choma lampanga khan Reuters chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan US military in Iran an beina tumthum lai mai han changlet towa atum thumna hian omana dugum longchol hmuna US aircraft carrier tetana support le fuel an pek na mun tachu an aerospace force ten nasatakin antichiati anron puangzui taboka IRGC chuan he operation a hian US in dolong tetana logistics support center tepo an beitelani ti an puanga US aircraft carrier telaka poikhoina hanai zuita hane tichuan nimin chumadar somvela khan Reuters chuan Iran in Kuwait lam an hoya missile le drone mangin nasatakin an beimekani ti an puanga Kuwait van boruak an airspace sa ronthok lut Iran missile lom tak tak tachu lodan tumin han beilet mekani ti an puang bok pathian ni chun dar som pani alari lodeutia Reuters chuan Iran top negotiator Mohammed Bagar Galibaf chuan US le Iran in ramna thuthung chu atop toni ti apuangani hanron tita heta hian Galibaf chuan asoidanin ale lamchau tana ham thatna tur in ramna atop ta in thutiam in vongdon nge aman pek in huam jok din US aron vauta dem maya Mohammed Bagar Galibaf chuan alem mai nilo kongkhar dik tak chu honme kani hatibok hei hi thua in bumna kalsanin thudik tak hai langin in dona chu tran anime kani ti asoina hane in dona na sa tension la asang satlia tolo lebok Pakistan Foreign Affairs Minister Ishaq Dar chuan Iran Foreign Minister Abbas Arikchi chu phone call mangin abia in beiton nakalme ka hian alelam lelam te boina beng dai jong de-escalation lam hoya mala turin angena fimkhur taka thilti hun ani takzetani tin US nena anin beiton na chu topsan thoi turin angena Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chuan in biak na le diplomacy chau hi in dauna sutkian thaina kong dik tak le Middle East region a remnang het le muana dik tak thlen thaina kong om chunani ti US le Iran hroitu tenhena athlen veveni tin Pakistani Foreign Ministry chuan anpuang bok ane boina le in dauna kalme ka atur tu India mi anum nol mayani ti hriatani ta chundar sompani le minute somthum vela India chuan thuchua haron siamta Oman tuipui kambula lawng an bei nuwa India mi pakhat abautin Reuters chuan an report zeldanin India Foreign Ministry chuan Oman tuipui kamatranga lalau taka GFS Galaxy sumdong long an bei nuwa India mi pakhat abauti anron nem heta India External Ministry chuan longa hian India mi nathok mi som pakhat lai mai anoma chungzinga mi som chu chan chua ani towa India mi pakhatero chu alabo chunjom mek zela zonmek ani ti ansoya India chuan civilian te hetianga Iran sipai ten an beingot mai hi avoi khatna tan langtlang takle direct takin an demani ti an puang tabok Omana India embassy chuan thil thlendan chu uluk takin an vil rengti le Oman sarkar nen thokhowin mi pakhat bozon chuale chan chuan ha chu kalpui chunjom mek ani ti ansoya India External Ministry chuan India hian strong action lam asoilawa masai ran chet dan diklole tenom tak dan bo chetna chu India chuan adem hleni tin anpuang zui tabok ane Reuters chuan India hian indona tran ani nuwa direct taka publica nataka Iran asoi sel voi khatna ni hanti indona lain beiton na hakal chhomia mi zelboka Jordan chuan Iran missile pathum chu anram chunga atlani ti anpuangta mase hei wang hian thina to kemo chiatna lian tham tak thlengero chu aumlo tin anron puanga tichuan Iranian Strait of Hormuz chungchanga thurol puya siama tummek Oman po abeitel taka wangin Oman sarkar hanlungoi lawa kanram chungle Gulf State ramthrang te Iranin hetianga habei vak mai hi Oman chuan in lungro lo na chi tu le boina thlen tu ni tin andemani ti anron puangta hane Masa US le Iran chuan in beina topsan jai hanrel chuang lawa nimin tlai darthum le chan vevela khan The Times of Israel chuan Iran Supreme Leader Advisor Mohsen Razaya chuan thuchua aron siama Strait of Hormuz chu atomic bomb tam taka in apoi mozoka tuipui poimo tak hi hum him kan tiamani tin asoyani hantia Mohsen Razaya hian asoi chunjom dan chuan he strategic point poimo tak mai hi atom bomb tam tak ai point Iran tan apoi mozoka
Islamic Republic of Iran chuan atul danang zel le eng tiang po chet ngai don sela hum him chun zom atia mani tin Iran state media ISN news agency kaltlangin aron soi hani Wenet news chuan indona hian Israel aron luwe chuan Mosen Razaya hi andu hunhuna Israel chuan anda thathayani ti anon puangjui bok tichuan nimin tlai darli vela khan Oman portelin Gulf ram ramsang paliten van boruaka Iran missile salvo anti missile rual ron kaltachu ankap thlame kani ti an puanga heti level vek hian Iran international in report anpek danin Iran chuan tha turali san siam jinga President Donald Trump te Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te European leader hote antel nualani ti an puangta Iran international hian sarkarin lisanai aron ti chua hian antha tumte chu Benjamin Netanyahu te President Donald Trump te Israel Defense Minister Israel Katz te British Prime Minister Keir Starmer te US Secretary of State Marco Rubio te Defense Secretary Pete Hegseth te French President Emmanuel Macron te Italian Prime Minister Giorgia Meloni te German Chancellor Friedrich Merz te hantela soivek lo maila thalak som pathum lai mai kanron tarla nang hian Iran international hian anron tlangzar ane tichon nimin tlai darli lechan ve apel deu khreta the Times of Israel chuan Iran sipai nunna chan anom nualani ti anron soita US in Iran laka beipui thakna air strike akalpui meka Iran longchol mun jak sport chu nasataka han bomna wangin IRGC Lieutenant Officer Hamid Raja Degani chuan nunna chanani ti anpuanga Iran semi-official media Mer News Lev Tasnim News Agency ten report anpek dan chuan ama baka hian basis military force jingami tele IRGC sipai martar engemazat anomani ti ansoibok kane tichuan ni jan thimlimvel khan indona chu hanchol san lailok deuzok kania US Republican hroi tu poimo tak mai Iran do dal na saber tu le Israel thlop na nget tak petu Senator Lindsey Graham chu lungphu cholawangin athithut maya hemi chungchang hi chu soithui vak lo maila Senator Lindsey Graham awi thu asoina President Donald Trump chuan CNN nena interview nei lain Iran chu ama zongjong aya nazokin anbeya anwai chena sahleni ti asoya sumdonglong anpoi soilo ta chu trumni anbeitoa heng mi te hian anril rulama thil diklo an nei nin ka thriani amai ro chu engwang po ni se sumdong long te zalen taka an kal thaina tur hian US chuan military te mangin mala chunjom zeldon ani ti apong zui bok indona topsan lailok chung hi harai lo hlea nizan dar ko le chan vevela khan the Times of Israel chuan Bandar Abbas khopuya le Gulsim Thlirkara te thilpuakri ring tak tak mai hriat tu romani ti anron report zui le ta zat maya Iran Foreign News in report anpek dan chuan US in dolong te tangin Gulsim Thlirkar le longcholna khopui Bandar Abbas lampanin ballistic missile tam tak anron kap chhuakani tin anron puangjui ngala Bandar Abbas khopuya le Gulsim Thlirkara te mipui datan hei hian chiatna nasatak athlen mekani hanti Janarai tiel-tiela US sipai te anchana le ta tiel-tiel maya Ajasin report anpek dan chuan US chuan missile strike lom tak tak maya kalpui chunjoma Iran missile ka chuana mun le missile anda khomna mun te air defense system anda na mun trang te nasatakin ankapa Strait of Hormuz chevel mun tranga IRGC ten harsana siamna tana anman fauthin small boat anti anlong te chi tam tak anbai mekani tin anron report bok ane in beina neu aom chunjom ranga India time jingdar thumvela the Times of Israel chuan live update anron neileta US military te chuan Iran laka beipui thak na thar new wave of strike chu antan letani ti anron puanga civilian longte sumdong longte beithaina chakna an nei chu nasatakati niam tumania Strait of Hormuz hian zalen takin englongpo an kalthaina turin he operation hi kalpui chunjom tura Commander-in-Chief President Donald Trump ne natanga kanthudon bojuin kanchame kani hanti tichon tu kilama khan the Times of Israel in report anpek dan chuan in beiton na hi ato play thailawa kalpui chun zom mani zelawangin oil man lama ngong aron neita 3.5% za pathum point pangavel jatin
oil man hi asang chome kani tin anron report bok ani he chanchin kan bot sailai voin chanudar ni thleng hian in beina halakal pui chun zom ani meka bompuak ri mun rang ranga hriat turom chun zom rang boka mase eng tiang takin nge chiat na thlen tiro hi chu chiang taka hriat theilo awm nol bok tukin zingdar sarile achan vevela khan the times of Israel chuan Bahrain Islamic Republic of Iranin beipui thak na hakal pui nunung bara Bahrain ramchung mun rang ranga van bo ro ka tanga beina hanto kani ti hriat tirna air raid siren chu alari roi ani tin an reporta Kuwait media Kuna News chuan Bahrain hian Iranin an target ber chu US Navy 5th Fleet te headquarters ania tol chung mi ten hena tanga kan thudon dan chuan Bahrain US Navy 5th Fleet headquarters hian chiat na atheng nual ani tin report kan dong ani hanti chanchin kan bot sailai hian US chuan helai hmuna thil thlen dan hi confirm na hanla nei lo ani ti chuan jingdar riat le achan vevela khan Reuters chuan US Central Command CENTCOM chuan US military ten beipui thak na air strike an kalpui mek chu anzo felani ti an puanga CENTCOM chuan Iran military air defense system te coastal radar site te missile le drone lama an chakna tharui tam tak te ti chetania an small boat indona tana an man thin tam tak chu tuipuya ka pil ani boka he operation hian US chuan fighter aircraft te indolong chikrang trang te ba ka drone chikrang panni one way attack aerial drone le one way attack sea drone te an mangani ti an puang bok ani US sian operation chu zofelani ti puang masela Iran an la chatui tajela Iran Revolutionary Guard Corps chuan anram official media IRNA news kalplangin thuchua anon siama Jordan te Bahrain te Kuwait te US military base engemozat te an beimekani ti an puanga thilti chiat tam tak an nei toni ti an soiboka IRNA hian an report zui danin Prince Hassan Air Base Jordanami te US Military Drone Command Center Bahrainami te Kuwait US Air Base poimo tak mai Ali Al Salem Base chu nasatakin bayani ti an puang bok ani heibaka hian Kuna News chuan Iranin Kuwait taron baina chu chun zom alani mek zela air defense system ten lodang chaturin anla bailet mekani tin voin chun thleng khan anla report ani tichon chanudar khatle achan vevela khan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Oman le Bahrain US military facility te targetin missile le drone strike kan conduct mekani ti an pongjui boka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps tahian an target le anvati chetber chu long range airborne FPS radar system ania an chetvel dan jongjong mun hlatak takatanga ron man thai tu radar ania he thil hian harsat na athen nia hriat ani wangin IRGC te chuan omana US in adana hmuna anti chiani tin an report ani tichuan voin chanu dar ni apel nu deuhrat khan the times of Israel in live update anai danin Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan in beiton nale tension sang tak mai te tijiom turin in biagram na thok tu mediator ta chuan US nen in bepopin na an thok me kani ti apuanga heminu vointlai dar thum thlang hi chuan military te chetvel na activity report aumri lo hani mase memorandum of understanding chu US le Iranin atop thu an puang veve toa chumi tello chuan engin ramna tlon tlingma Iran le US sian an siam tak tak thei abai sayom lo ani Israel chu in peilhema sela in dona alalud lowa US sin remati na green light signal chu an hak me kani ti an puang bok ani